Bu günlerge ammağa saha sirger Grekoriemskiy tustu saydıtıgar ulahan soltalaq gün bolun asta. Ol kurduk Nikolay Zakharov sahatçı atının Oğuz sportunun skolatıgar atlannağı Olimpiyaski oyunu Grekoriemskiy körünge örün kömüs prizöra Aleksandr Pavlov etenne Novosibirskiy korattan Grekoriemskiy tustuga ağın düdütağı klastağ sport mastera Rossiya tülak treneri Andrey Lisitsy gılcıttatılar. Gılcıttır bu gün oğulurga master klası yeten kördürdüler, öddük çıpçalı haydaq setispitlerin tuğunan kepsetiler. Sübe ama berdiler. Beleten ettaqan matağı Oğuz sportunun skolatır toğu honça otustuğundan jarıktanar. Onton bu tustu bir körüngünden jarıktanın bağla oğular emeye bağlılar. Kelbit ılcıttır össe bir sürün sığalarından bu körünge sahalartan anbastıkı SSR sportun mastera Dmitri Maksimov'u kette körsühü bolar. Manna keneler Dmitri Gavrilovich'tin körsühen kepsetihen keni algız tılın ılan astanan bardılar. Onton körsühünü ilan sağalan sahay siriger Grekoriemskiy tustu trenerinden ananan ülelenler Matvey Matveyev ıtta. Күддә үрүлләк ким булды, ол күрдүк. Сака херин Грекoriemskiy тустуга бастыкы мастера очлыгы классический тусту эте. Дмитрий Гаврилович Максимов жетер бүгүн хырыттыбыт. Онда кенне көрсөннөр бу Андрей Юрьевич, Александр Валерьевич кене алгыһыныллар. Онда кене атынан турниры оголорго үе хастукары кене атынан ытабыттен кене алгыһынылан бу бүгүн калама жарты жалар. Онда бихиме бу Grekoriemskiy тустуга херер билен хайдытыгар Аммалуха бәте улган класын килләрен эредемит күддәгән юрәбит. Онда бу бигиттән җыртна җыры олордан эме бәте багалак олор Grekoriemskiy тустуга җыртна кырын септен бу сөбелән берди бит. Онан да күддә шөй бу көрсү хагалан дигән би юрәбит тора.